Dobar dan, ja sam Milan Usporedija i danas ću vam predstaviti Canon PowerShot SX500 IS. Canon SX500 ima CCD senzor sa 16 megapiksela i 30 puta optički zoom. Preračunato u 35 mm format, to je 24 do 720 mm, u praksi dovoljno za snimanje skoro svega od uskih interijera ili velike skupine ljudi, pa do udaljenih detalja kao ptica ili čehinja na plaži. Ugrađena je i optička stabilizacija bez koje fotografiranje ne bi bilo moguće na ovako velikom zoomu. Dizajn aparata je vrlo privlačan i svojim oblikom podsjeća na umanjenu kopiju DSLR fotoaparata, premda objektiv naravno nije odvojiv. Na pozadini se nalazi veliki 3-inčni LCD zaslon sa 460.000 točkica, kojeg ne bi opisali kao lošeg, ali danas ima i zaslona sa detaljnim prikazom. Na donjoj strani nalazimo prostor za litij-ionsku bateriju i SD memorske kartice, a na boku se nalaze standardni USB i mini HDMI konektori za spajanje na računalo ili televizor. Toliko od mene o Canonu SX500, za detalje pogledajte test na Usporedi.hr.